تاکہ قبر گسنی من سختی واتم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ یاد تھے جو آگو کا انسان غلطی کرن، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ لکھن احیاء العلومدین فرماؤن یمس غلطی گئی پت مانن نکین تس چھ ونان شیطان. کس ونان؟ یمس غلطی گئی پت مانن نکین سو چھ شیطان. یمس غلطی گسی نا سو چھ فرشت. یمس غلطی گئی غلطی گسیت یہ سار تروگن بون دل پھٹس پشیمان گو نادم گو عاجز گو ان کی ساری آیت ندامت آیت تمس چھ ونان انسان. تمس چھ ونان غلطی چھ انسان سی گژھان مگر اس چھ نادان غلط ٲسِتھ چھ سمجھان پنن پان صحیح. کیا غلط ٲسِتھ چھ پنن پان سمجھان. دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنا حدیث کو مفہوم عرض کرن اے امی جان انسان کر بنن گناہگار فرمونا کہ انسان سے پنن پان صحیح سمجھی. اسمن کس یت جامعس مز ونکس اسمن بچس تہی سی کس اخ یس دپن بچس غلط وننے خطر چھ کتھ بارہا یہ کتھ پیوان یاد. یمی علاقہ اک بزرگ مے کور تبلیغ مے کرنے شبس مز سامعین اتھ نبر دپمک اللہ پاکس دپیو اشونا اشونا. تمی اس پتہ بیکس بزرگس ونمت امس ون سا کنزن آسن نہ گناہ ژٕ کتھ پٲٹھۍ چھُکھ ونان ؤنِو سا اَسہِ چھُ گناہ. وٕچھوا یہ یعنی کوٗتاہ چھُ تۄہہِ پنُن پان صحیح سمجھمُت. تن گئی 8 ؤری 10 ؤری مےٚ چھُ بار بار یہِ کتھ پیوان پنُن پان صحیح سمجھمُت. یپٲرۍ چھِ اَسہِ حدیث پاکُک مفہوم یُس صحیح سمجھِ پنُن پان سُے چھُ غلط. ہمیشہ کوشش منٛز روزُن کوشاں روزُن بہٕ چھُس غلط مےٚ گوٚژھ عفوٗ بنُن بہٕ چھُس غلط مےٚ گوٚژھ عفوٗ بنُن بہٕ چھُس غلط مےٚ گوٚژھ عفوٗ بنُن. تو دوستو موسم چھُ یِوان وول ماہ رمضان المبارک. اللہ رب العزت دین اَسہِ سارنٕے توفیٖق.